Ovih dana zasedalo je Srpsko nacionalno veće Bosne i Hercegovine. Tim povodom našu redakciju posetio je Vinko Stupar, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Bosanske Krajine. Sa njim je razgovor vodio Branimir Petrović. Gospodine Stupar, kakva je pozicija i stav Srpskog nacionalnog veća u ovom mnogo čemu odsutnom trenutku u Srpskoj republici? Srpsko nacionalno vijeće Bosanske Krajine je vanstranačko tijelo srpskog naroda. Ne bori se za vlast niti ima ambicije da učestvuje bilo kad u vlasti, ali dok uvijek srpski narod bitiše na tim prostorima, ono će se boriti za interese tog naroda. Mi u Srpskom nacionalnom vijeću, razmatrajući trenutnu situaciju srpskog naroda i u Republici Srpskoj i u Bosanskoj Krajini, a i vaskolikog srpskog naroda u svim srpskim zemljama, smatramo da je ovo najteži istorijski trenutak za srpski narod na prostorima Balkana. Srpski narod nikad nije bio pritisnut od cijeloga svijeta. Srpski narod je ratovao protiv Osmanlijskog carstva, ratovao je protiv Švaba i Ugara, ali nikad se nije desilo u istoriji srpskog naroda da ratuje protiv cijelog svijeta. Ovo kad kažem da ratuje, znači ratuje na svim poljima. Srpski narod je preko moćnih medija i preko zapada satanizovan i nama u Nacionalnom vijeću, a inače vaskolikom srpskom narodu, preostalo je da se borimo, da dokažemo da se mi borimo za čast i dostojanstvo i ponos srpskog naroda. Kažite nam još, šta će Srpsko nacionalno veće konkretno učiniti u narednom periodu? Srpsko nacionalno vijeće smatra da srpski narod, vaskoliki srpski narod, može jedino da vezuje trenutno, da vezuje preko Srpske pravoslavne crkve i preko dinastije Karađorđevića. Srpski narod se do sada vezivao preko Jugoslavije koja je propala i mi ne vjerujemo da će se ikada i uspostaviti i zato smo zauzeli čvrste stavove i obratili se Srpskoj pravoslavnoj crkvi, obratili smo se Svetom sinodu sa jednim dopisom, obratili smo se Krunskom savjetu da srpske nacionalne interese branimo isključivo vezivanjem preko Srpske pravoslavne crkve i preko dinastije Karađorđevića.